Assam Zohnahthlak mi pathum te police tenan kahhlum chungchanga soyatam bokaniyang Assam police chuan thudik lo the darnomani chuan dananga malakan niyang ti thlengin an soi chuaka hetilai hian an chungtele mar in puite social media lama chuan mi pathum kahlum na hi police te chanchop nia rin hlelna alen thu te soi chuani thung thil nge thleng chi ati tunrum chu I bihchiang lok teang July ni Somparuk Khan Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma chuan eksa hemi chungchang hi posa tukin jing khan kachar police te beipui thak na mar helmi pathum chu kahlumania anjinga pahni hi Assam mi niin pakhat hi Manipur mi ania ankuta trangin AK rifle pahni silai dang pakhat le pistol pakhat te muani thu atar langa kachar police te thu chuwa tarlan ani danin nilani khan intelligence thudon bo zuin Buban Hills pantur auto rickshaw anlo ti dinga achunga chuang mi pathum lalungoya mar kumsom ni pakhat mi lalbia kung mar kumsom thum pathum mi le Joshua kumsom thum pangami te kutatrangin ral thuaman muchuaka anman lai video hi social media adara mi pathum te hian an taksa depa ral thuam an kenglem lowa an thi ti puan ani ta ka chuan an mandanen hian ain mil lo hle mai Assam Chief Minister Soidana hian in kana mi pathum te hi kahlumannia an man lai video hombox ya in kana hi chanchopani ti hi mitam tak ngai danani ngala an chungte nge poin ka hlum ani chan hi chanchopangin an ngai tian sei chuaka an thina hian an lungoi theilo video pakhata chuan an mi man te hi ram nuai khoyamolaya an kuthnung khirin an kalpuya chumi hnuwa an ruang thalak aron dar le ta ni antia marin puile marzir lai pol te chuan he thil thleng hi chui chian an phuta an kahlum te hi helni lovin village volunteer te niin an soibok kachar hi tuna Manipur boina chuana satna jiribam nen anin hnai viau ngeya tuna an boina chungchang hi Manipura Zohnahthlak ral matonga omten nikum lama an lo sei to ni kha pilot lang in rina kan boidana Assam lam naya hian an la ron chele in kan ring antia hei hi atakin athleng dik mek bokane nuna chanta mi pathum te thina chungchanga hian marin pui chuan July ni Sompasaria Khan thu chuwa an siama mi pathum te hi Assam police chuan Kabuganj Amju rota an man ninan soya darkar somni pali potling lova kahlumannia police te chuan in kana chuak ninan soya ma se than ni antia he in kahlum na hi mihring digna chanvo bo chiatna ani pialama danin aphal reng lo thilania chuti lain Assam police te hi dan chunga leng ani bik lawa mihring digna chanvo hum halkonga hian nasa takin an hlo chamani antia he thil thleng hi chui chian an phut ve bok kahlumani chungchanga hian an man dan le kahlum an ni dan ain mil lo ba ka mi pathum te hi an man lai hian civil thuamin anin thuama ma se an ruang thalak an thedara chuan silai mudan na korle adang te an hato thunga an man lai le ram nuaya an hruai lai thalak te tranga te in an thi hnu thalak hi a in mil thei talowa hewang hian in kana chuakanga chan chopaniang ti ngai dan apiang zuita a hei hi tun thlenga mitam tak ngai dan alani bokane in kana chan chop hi Mumbaiya miswal role police te in daulai khan an thra thei riawa tun thlengin a hming ringot po hi police te tan chuan mual phona thama ngai ani to a
Uttar Pradesh Miswal Vikas Dubeya an kahlum trumpo khan changchopin an kaplum tinan puwa police te anin saifia ngiala an mual phota air to bokane kha chutiang deu bok chuan tuntruma Zohnahthlak te chunga thleng le ta tien Manipur mai ba ka mun thranga Zohnahthlak te chuan an thin rimpui hle ane Assam police te poin soifiana anti chuak zui tangei boka an mandan le tivel chu achiang thowa chok tamaila mi pathum te an mana thuan zofiana heldang te chu buban hilsa ral thuam thahnem taknen omhunan khuara Assam le Manipur in rina vela che thon tum tian soi chuak antia hewang hian ASP headquarters te police station staff le AG commando te chuan beipui an thlak ngala buban hilsa hel nearin hlelte hi ruain midang te chu vaman antum ta tlangoilaya an kalain hel nia rin hlelten silain ron kapa police te hian antran munsiam remin an kaplet veleta ramhnoya an truaina hian an mi pathum te kha helmet le silai dana thom note hakti rania an pathum hian ka hliamanin damdoin pan puyan nia nunna an chan zuita tinan soya thom no an hak beltir lai hi social media an thedara chuan tun thlengin mu tur awm tari lem lo thungane in kana hian hel nearin hlel mi parukemo mi pasariamo chu ramhnoi rilzok lama antlan chia in kana hi police te chuan ngun takin andap zui le silai baka amute akarwa tonate an mu chua bel le in kana hian police zinga mi pathumin liaman tuarbok tin an soifi ave thungane heba ka hian Assam DGP chuan an mi man zinga pakhat albia ko nga chu kumsang ni le som pakua khan aral thuam chungchang awangin Lakhipur district an lo man to bok niin nimin khan social media atar langa hil poti tolovin firfia kangin achua nge ma se Assam DGP in an man to nga soi hi rin hlelom na lai om thung aming ron thur chua lalbia kunga pa mingle police te thu chua an mi man pa ming ain mil theilawa document pahni hi police te ti chua ve ani thungani nuna chan chung te hian poisoi lo thu boipo nei ngai lo ninan soya chuti rualin Assam police how to pa hian in kana thleng ngei ti transfunga tan albia kunga hi ahmain an lo man to ti chu transfunga ron manatum ninalanga ma se achan let nai ro popa om niin alang ta thung nuna chan chung te hian lem chana ninge ya hrein July ni som paruka thil thleng hi chui chiang turin nimin khan complain an thelu to a chui tu tur hi an mani police bok an ne awangin in kana lem thleng anga an chung tele mitam takina an ngai hi chu an chui chhuairo arinom chi alo thungane jirebam chevel hi tun naya an boi hlea nuna chan anom le nual toin in kana po achuak na safe ani kha nuna chan jinga hian karmasa khan CRPF mi le sa tela kukin pui Manipur chuan CRPF thi chan hi arambai tengol tele meitei heldang ten in lambun na an kalpui wang niin an soyene